Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Wei urang ba nakasnong nong na ubla tip karteng kum uba jising simli ubla longru kum unong hika jongka school LP school nong na nong kadaj sa West Kasil district. Henin kasngi jongka art fly tarik jaliu ulayo ban palai padba yakawei ka kot yakaba ula ai karteng ka saudong na ulum yaw pau. Hakani kasngi pelaj padba yakani ka kot la sakhi lang da kinong hikai ki headmaster ki headmistress baper jong ki school ki mentrish nong baper bat kumju ru UMLA UMDC jong karani kor constituency uba pius marwen hakaju kapor ula long ru kum ukongsan hakate kasngi kinong hikai bat ki mentrish nong kila ai ga jingya ro shikade ya ka jingla jong uba bu jising simli ban penmi yakani ka kot namar ka jing trai shitom ka jong u wadla uladon hakakarta ka jingno temen jong kamet shushu ru ulaya thu bakani ka kot kaladon ka benta ka bawai bat ka baar henrei menta ka kenti lapalaj ya kani ka kot ka badai ka sin ka baningkong bat ya ka benta ka baar en sapalaj kham hadin habaya dei bat kani ka kot la tho ya ka jinglong jingman jong ka saudong saukun jong ulum yaw pau katkum ka jingyo lum bat ka jingya thu jong uni unong tho Tristom jong ni roba bala pelut ya kapor kabor ke jong i kombai lapen papau ba ladon ke jing khmu nado kisnem daki ar hajar rio arjar nyaw tidlangi khain ya katkum ke jing khmu ke jong i katkum ka jing tristom bat ka jing angnut ke jong i kan sipor hadu khanyo khatrat li kisnem hadu bain pendep ya kenika jing thol thì na kalian ke jongi nangai hampam na kalian ngasimet ngasmo sarong hadu kata-kata ba menta kasngi mo menta kasngi lengba ka jing pelaj kenika kot ke jongi ba ngai ba sakiwe kiwe ki jakaru kinyo ban pule ya kenika kot ban thiet ya kenika kot bentip ya ka history sapang kasodong jong ulum yaw pau te kumbangi penpau ba ni kitpok kitwen na kamta ka jong i wala haka jinglong temen ki jong i ba ai ba kamet kaphat kaban ban in nang yo ha ka ba sait ba klan ban in nang la na se menteri ha kiwe ki bentah ki ba idang don ki jing thmu susu ha ki kam ki jong i te kumbang yong ba ha ka jing penmi ya ka kot hi kadai hi ka khana sapateng ki jong i kumbang i set bo ya ka ketin im ka keteng sa kanam haka jinglong brio le se ngimna ben im si jing im haka perthai henrei haka jing im ke jong i kala dei sisa kata ka ketin ba im ka keteng sa kanam nama ba kani ka kot ka ba ngin sa pelaj menta kala long pateng la pateng haka jing im ke jong i bat le se haka pateng jong kalawei jong kadong kathan bat chat benriu ke jongi de na kalian jonga ngambon sibun ki ketin kabangaju sopna ban pule ki jintho kaban konge kabanga ngau kitimut ban kabanga sopna ki jintho ju kale bas lemba ba to wandam atli ki puknina anonga kapag sudunat hadu nungko ngam sudu tau tu ege di mutaba wandam atli ki puknina anonga adin ba na pule ba ta ki thong na sudu ba plan na to for ki ta sudunat ki tin na puknina nas kita nu ki thong du ko ba na sudunat chapun kam ba di tin pat nu pat drop mo ki bo buat ba sakata ba ban penuspa iga tin kasih glom ia pule mensiwa ikut kasih
kena yo nong tokot badina sya tai syawa jatia pun kam kita pusat ya kentin ta gitu nak kau ke seminar di sini na prabu dia tumusan doktor baju buat kami lo pun kam itu kentin kau ka jinak ba pat kau pat pun kam dah kapatisi kita jinak ba uang ba kini kentin ngayo kau pot beli ikai mau pun partai lengkot partai soal sedangkan seminar nama pun jinak ba mengata ke endai ba desa nama pun yang lama kata lagi teman yang belum nak kata yang main kalau jinak ba orang pun tu berkelah lembang katakan di hukum itu ke jinak ba pat nu pat drap pun berong buku jisen kalau kemarin kamu apa belum haka ikut kasih entah apa kini gak puknina rumah suwi apa benda nanti nasi gak luka dan bu no tak puknina oh jisen masna di kemalong gue di rumah ngam tip ke kebenar po dengan kot meritan nak keteng kot kala long klakring ba jadi perba akin tim masih petkai kini gak ini betul perlu orang yang paling saya kan dan kalau hidup beliau dulu keren dulu apa pesan dan paling lucu ikut alam sausan tadi dan betul keren mau dah tengok mau dunia keren mau dunia dan keren nuna dan orang keren jopau tapi dia jopau kalau orang kumpulan orang tak dari kecil